Ia, maloa le ponsa i tātou mauta. O le ngaluenga le aso, i longo pepa. Momua, pipi, lua o lua tasi, lua o lua lua, numera tos furuono, Lipoti o Suesuega e whaatau na tā upu. O la ngalo i sili e winga i teunga, o le whaavae lua o, ma Tulafono o whanua msuafa lua o. O te tāpala o whionga Tamaitai Palemia, mo lau Saunoaga Faa-Minisita. Partaitiele i lau whionga i Fono Fetalai, o le awanoa, e tu sai fo i malwha ngā solonga o le tātou pepa o ngā luenga. E mamori atu i le whaamalo le mauta, ia maise i le whionga le Tamaitai Minista o tupe, i le whaiuina malamanuia, o le wha ngā solonga o le talo o le tupe whaupopo o mua o le nei tausanga o lo wha ngā solo. Mālo ngā lulue, ia mālo le onsai. Te natu e le toi umi a tātou malolo ne fiafi. Alau whionga le Fono Fetalai e tusai ma le whaamaumaunga o le tātou pepa o ngā luenga o se whaamtalanga Faa-Minisita ia po se wholesanga. Na iel manatu lau whionga i le Fono Fetalai o le autu o se whaamtalanga o le tātou Lipoti lea o le taunuunga o le Suesuega whaatatau i le mta upun la ngā e loa sili. E winga i teunga o le whaavae luasfulu. Ma le Tulafono o whanua msuafa luasfulu. Ai ona ua tūlai mai ia le mta upun nei o le malanga mai o le Vaalele mai Australia. Ma ua whaamauina ai i la tōna malanga mai ua maua le siama o le COVID. Ma ua whapea ai fōi o na toe whātūlanga i a tātou aia inga o tātou puipuinga. Ia ai mai se fōi o leo lo Fonoa ia le mauta Fono. O na manatu ai lea o le amata lua se forasanga. Mua e fia whaisina Lipoti pupu mo le silafia ma le whaamaumaunga al Palemene. E tusa ai o le malanga mai lea mai Australia i le aso sefuluiva o Januari o tausanga nei. Lau whionga i le Fono Fetalai. O se whaamtalanga o le tāpenaina o le malanga lea. O le malanga QF tasi lima. O se malanga fuafuaina o le porkalame o Femalanga inga. Na tāpenaina i le malo Australia, Pacific Flights Program, o se tasi o malanga mo le kuata mua o le tausanga le nei, e avatu ai tangata ngā rulue whaavai taimi mo Australia. Ma maua ai fo i le avanoa e toe fo i mai ai o tātou tangata ua lewa o na su e avanoa mai talu o na pipesi le whaamai. O le stara sa tāpenaina, e le Ofisa o le konsula o Samoa i Sini. Whaapea ma se to titi na le stara mai Samoa nei. O le au whai na fuafua malanga mai, e lua se lau onos fulu malatasi. Peitai e o i le aso e whaataunu wai le malanga, ua na o le fitu se fulu tolu, le pasese. O nisi o mafua anga o le pau o le whainu mera e peo na moli mawina e le Ofisa o le konsula e aafia ai, mua. Le aafia o nisi i le whaamai i le taimi o le Krisimasi ma le tausanga fōu. Lona lua, e to tele i lātou e le imaua tusi folau o na sātau mawhai e whaafou, po le ai o le whaelonga whaapitoa e mawhai ai o na ulu whale mai, pe a whai e whaonga se tusi folau ese. Lona tolu, e to tele nisi ua whaapawhala, le fo i mai e na nofo mau, ona e le imawhai o na whaatau whale. Wha, e iei nisi e le imaua ni pasese. 5, to e sui aso e malanga mai ai.
Olo o talanoaina lava le whapea iei nisi na malanga mai ona o maliu. O le whamatalanga le tātou ofisa a whaisa iei nisi na malanga mai mō maliu. E le iami o tonu le Faaliga po tautinonga na whaeilua mai. O ai e inga lava e mawhai o na malanga mai ei tangata. O le ausia le o tūlanga tausuenga wharesoifua maloloina. A le negative le COVID test e le mawhai o na urufale i le Vaalele. I le taimi o le taunuu o le malanga. I le taunuu ai o pasese e fitus fulutolu. I le malai Vaalele i Faleolo, i le wha i le fiafi. Sa Suesuega loa tangata uma mo le COVID-19 fuluiva. A efto a maua i unga i le afiafi po. O le i unga o le Suesuega mua e se fulu le pasese ua aafia i le COVID-19. O le whanga ngasolonga mai o tātou Suesuega mo pasese. Ia male mua au o le aufenga aduenga. O le Suesuega i le aso se fulu iwa na taunu uai se fulu ua aafia. O le aso na so ai whaamausali le toa se fulu ua aafia. O le aso lua se fulu tasi o Januari ua whaupopo le 5 na aafia. O le aso lua fulu lua o Januari na awina ai samples i New Zealand mo iloilonga po ai tu ainga pirasi ua mau ai nisi o le pasese. Aso lua tolu ma le lua fulu whao Januari se fulu tasi ua aafia e aafia ai ma tausi soifua e toa 5. Aso lua fulu ono, lua fulu fitu, tasi le maifou. Aso lua sefulu iwa ma le aso tolu sefulu e toa tolu ua whaupopo. O le au whai o i lātou ua maua i le siama o le COVID e tolu sefulu. E toa lua sefulu 5 le pasese a e 5 le au tausi soifua o lo ungafa ma le vainga o i lātou o lo Faanofoesea i le Palemia i matootua. O pasese na malanga mai, ua mai a uma tui pui pui, whapea boosters mō nisi, se ia vanga na ai Tamaitai to iwa, e i laloifo o le sefulu lua tausanga. Tulaga o le Faanofoesea. E sefulu fitu no foanga o loo whaonga mo le Faanofoesea e aafia ai ma no foanga i le Falemia o le TTM whapea Faleolo. E sefulu lua no foanga o lo iei pasese a e 5 o loo whaonga ina e tangata whaingaruenga e pito i luma, frontliners. Ua maia le whaasolonga lo na wha o whainga o tui suisue mo pasese ma tangata whaingaruenga. E le o iai se wha maoninga ua mama atu i whafo o no fuanga Faanofoesea le wha mai. Mo tangata whaingaruenga pito i luma, e le o iai se isi ua aafia, se i vanga na Tamaitai tausi soifua o loo lātou vaaia pasese ua aafia i no fuanga i tutonu o le Falemia. O pasese ua aafia e 2.5 whapea tausi soifua e toa 5. E le aine a unga o le whamai, asymptomatic. O loo whaau au pea tui suesue mai e taifasi fulu whai tūla ma whai mo i latou uma o loo Faanofoesea. O le mau wha le soifua maloloina o i tutonu o le 10 aso talu o na aafia le tangata o na alia e loa lea o ni aunga o se incubation
period. Lau fionga le fonga Fetalai ma le mamalu o le maota o tātou vavao. O le vavao lona tolu lanu mumu. O le asto nai luas fululua se i o le asongfua luas fulfa. Na whaawawina i le aso tofi luas fulufitu o Januari. Whapea le aso whareile luas fulubadu. O le aso lua fulu iwa o Januari, na toe alu ai le whaeilo lanu moli. Vavaolo na lua, mo le isi lua vai aso. O nei vavao, le malua e o le mauta. E whapenao na whamasani ai, ma tātou sauniuni, ma tāpena pena o tātou tangata. Isa tūlanga e sau atu ai le whamai, i le atunu lau tele. Lau fionga i le fonga Fetalai, sa iei saunoanga i le mauta, fesiringi ai le Lipoti a le WHO, ma le esenga o whaamaumaunga o lo au mai ai, pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga i le whapea mai. E tolu sifuru lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua i le COVID, a e tolu sifuru le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau fionga i le fonga Fetalai. O le whaamaumaunga le WHO, o le whaitau a whai, o tangata ua aafia. Pe manatua i le mauta, e lua isi a tātou cases na lawebea mua. Le whaitau ai e le WHO, le tolu sifuru lua, ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sifuru i le whainga malanga lea talua nei. Tulaga mulimuli lau fionga le fonga Fetalai, ia o le nei foi aso, ma wai whaamatalaga ese, e whaapea ua mama atu i tua ia le whamai. Ia o te whaali atu ma le whaaloalo i lau fionga, e le osa o le Faaliga. Ai au pea ona whaamatala atu, ma o le foi ua iei le Faaliga aloaia, a le N.E.O.C. O loo tau mai ai, o le aso to'onai, sa malanga ese mai ai, se tasi o tātou frontliners, ma se ave taavale e le N.E.O.C, mai se nofoanga Faanofoesea, ma o e whaonga se ATM. Ma ua avea le o ese mai, ai maise, o le frontliner lea. Ua whapea o na breach, ia tūlanga o le Tulafono o le SOE mo i lātou o lo Faanofoesea. Ia e manatua fo'i e le mauta, ia i fo'i lesi tātou pasese i lesi taimi. Lea fo'i sa pisi ai le tātou komiti. E tautuli loa mea na o iai, ia le nā fo'i sui. Ina ia mawhai o na whaamautinoa le puipuia o nisi e sa ono vāvala lata, ma le sa sola atu i tua ma le nofoanga Faanofoesea. O le Lipoti mai a le tātou komiti o le N.E.O.C. E na o le pau lea o le mea na malanga i ai, i le frontliner lea, ma le avita vale, o le o i le ATM. Ua malanga atu fo i le komiti e whailinga aluenga masani o le whaamamao lea nofoanga. Ai le teimi nei, ua toe whaafoi, ia le toa lua lea, ma ua whaanofo loa i tutonu o le quarantine e le ngata o le frontliner, a o le avita vale, ma ua tui nā tu fo i le mta upu, i leo la tau te Suesuega. O lo au mai pea, ia le feau, a le tātou komiti o le N.E.O.C. E le o iei se mea e whaapole inai, le atunu i le mama atu i tua o le whamai. O se Lipoti pupu lea lau fionga i le fonga Fetalai, ia mana mamalu o le Palemene. E tusai ma le mea fo i ua tupu i le whainga malanga lea na malanga mai Australia. Langona i lava le anganga o le whaafitai i le tātou au whainga luenga, e tusai fo i ma le tali atu i le whaafita auli. Ia, ma le fo i o lo maua i Saunoaga
ali minista ia le nganga o le mo mia le o le ngalu lue fatasi o le tunu i le nei taimi o le mataupu le o le molia o le tolua le atonu e au ngā foi o le ua mata i tuina i tangata uma ia me o lo tutufu i le nganga o le tatou fia pui pui lava ina ia le mama atu i tua ia le nei whama. Lawa fionga il fong Fetalai, ona o mai ei lea i le vaenga lona lua o le fasilsilanga le nei. I le Lipoti le o le Suesuega le Ofisa o le Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono. E whaatatau ia tātou Tulafono teu o le whaavae, luasfulu. Ia whaapea ma le Tulafono o whanua masuafa luasfulu. Na whaasilisila e le fionga i le fong Fetalai le nei tā upu. I le fontanga le Palemene i le Aso Lua, 18 o Januari luafe luasfulu lua. Le ana whaatatia i le laulaua Fono o le maota le nei, le Lipoti o le Suesuega le Ofisa o le Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono. E whaatatau i mata upu na la ngā i le loia sili. E winga i teunga o le Tulafono whaavae, luasfulu. Ia ma le Tulafono whanua masuafa, luasfulu. O le tūlanga o le Tulafono whaavae. E o lo oto ai nei le nei Suesuega wali ali mai ai. Le whawhita uli o ngonga o na ua tūla i mai i le ese o lo minga o le nei Tulafono whaavae. Ina ua fise e tai kopi na whaatino ai ngā yoinga. Ma kopi moni o ia Tulafono na tuina atu i ai le malienga aleao o le o le popolenga o le mauta e peo na saunoaga le fionga i le fonga Fetalai. O le awhaina ai o ngā luenga le whaamasinoga, ai whaapea le nofo si la fia o le atunu o lautele, po le fea le lominga sao. Ona ua maitawina, e ese kopi o lo whaitau atu, o lo whaatau atu i le atunu, ma kopi o lo ilunga o upenga te whailangi, website, ale Ofisa o le Fono. Pea fo i kopi o lo whaonga ele Ofisa o le loia sili. Pea ma le whaamasinonga. E fōlinga mai, e wha ni kopi po ni lo minga o lo ta ape, ma ua le mauti noa le kopi moni. Laua fionga i le fonga Fetalai. O le Tulafono o whanua masuafa. O le tausanga lea luasfulu. E le o iai ni ai inga. Mo anga waa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua masuafa. Po le afo i le umi, o taimi o tofinga, o lato tenia. Ia malele ai fo i o se ai inga, i le whaia o tutongi, ma whaamanuianga o whaamasino. Laua fionga i le fonga Fetalai, ma le mamalu o le mauta. A le whaataatia nei ai inga whaavae, i totonu o se Tulafono. O i e lamati ai le tūlanga tuto o tasi o le whaamasinonga. I le Maleisi, ua le ai fo'i se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai a ia inga tāla whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. O le Tulafono o le whaamasinonga o whanua masuafa a se lau valutasi. Le na suia atoa i le Tulafono o le whaamasinonga o whanua masuafa luasefulu
lua sefulu. Sa iai ai e inga whaavai nei o loo Taeu ai lunga. E pei o anga waa mo umia, taimi o tō whinga. Whaapea totoni ma whaamanuianga. O le whaapitauli nei, o loo whea ngai ma le tātou mālo, ia o le piulanga foi, i le taimi nei. Ma ua iei se manatu. O i nei lava i le Palemene, e sa ili ai, le fofo o le toe teu teu, whaasao, ma wha ato atoa, a tātou Tulafono. O loo wha au pea, le pito la au le pūlenga, i sa ilinga moni whautuanga, whale Tulafono, e tali atu i le whawhita uli nei. A ua manatu lau whionga le fonga Fetalai, ma le mamalu o le mauta. O lea ua whaataatia, e Lipoti lea ua saunia, e le tātou Ofisa o le Fono. Ma e ao o na whai i eisa tātou ngā luenga. Ma i le itu lea, whapea foi ma se whaasoa, i se finangalo, o le fonga Fetalai. O te tula ia e whaatu se lafu. Ina ia whaatatia ese, ai e ingo Tulafono tū mau. E ono noa tia ai le tōwhia o le komiti Suesuega whaapitoa, a le Palemene. Ma ia whaamaonia le tōwhia i ai, o Fono ua tā ua i lalo. Mōmua, o le fionga i le fonga Fetalai, au Aoao, Oloipola, Oloipola, e Fono. O Fono, o le fionga i a Honorable, Loau, sola ma le malo, genetisio. Fono, le fionga Vaalele, ba ia aua Iona, ba ia aua Sekuini. Fono, le fionga i a Faleo Mabaenga, Titi Maya Tafua. Fono, a fionga, lau matia manu, Ringo M. Purcell. Fono, to Far Honorable Tu'u Anasii Leota. Fono mulimuli, le fionga ya ala ya sa, mwefa wo, malanga i tu tonga iai, se plona moanan. Mai o taiala o ngā ruenga le komiti Suesuega whapitoa, e whautua i nai le nei. Mua, ia lau li liu le Mataafa ioi, a le Palemene, e ao o na whai, pe atu lai mai, mata upu whape nei. Lua, e tā ua o na sa ilia, matuli loa i le nei Suesuega. Le ami o tonu, o le whaanga solonga, na whaatino ai, le whaaofi o teunga ua maua. E pei o nālia i mai ai, le ese senga, o lo minga, o Tulafono, ua iei nei. Lona tolu, sila, ia fianga Failautusi, na whaatino ai, lea ngā ruenga. Lona wha, le tui na mai, o ni whautuanga, mō se ala fua, e ao o na whaata oto mō se fofo, mō mta upu whape nei, ile toi tūla i mai, ile lumana. Mai muli ane, ia toi Lipoti mai le komiti le Fono Aoao, i se Fono tanga la Tamaitai. Lau fionga i le fonga Fetalai, le malue o le tātou Palemene. O le lafo le nā malenganga whaaloalo, e amatalia ai le tātou ngā luenga. Ona o tātou lava, e ou le Tulafono, e te tau fo'i o na tātou paia le fofo, o le mea o tūlai mai. Ia o le lafo lea man whaaloalo e lau fionga. Whaaloina, le fionga su Palemia, ma le fionga e le Minsta Whatoanga.
O leo whaatu le lafo, ma la atu inatu sili. O la wha maonia le lafo e fina ngalo e sa no mali ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe.